Makhosi mnakethu kuhamba njani? Hayi siphilile mnakethu sava wena. Lapha sikhulume ngemahiya. Last time masikhuluma ngemahiya majazi akwata ngoba nawo ahambisana ne-fabric layi-one. Abuta kuze siwavalelelani ngaphandle. Lokunye mangabuka vele cishe mahiya siwajwayele kubo gogo nani nani mara sinokwati ma-function ako ngoba mahiya a-public. Majazi sinokushajwa ngilokuthani sibona ngathi i-uniform yasesontweni singathi ukuthi mhlambe anemsebenzi lo mtsite nawo kumbe amina something ngoba siwabona bawagcoke esontweni kakhulu. So ngafuna namhlanje sikhulume maybe masihlulekile abe yi-4 le singakhuluma ngawo yakubona. Ngibe manikhuluma ngemakhala la nithi ikhala le-yellow yakhabo make so asicale ngaleli yellow mabomu ngoba bomake ngibo labasiletha la emhlabeni kumbe labasikherako. Kuthi leli jazi leli yellow lithina sithi mhlambe mangingasi uniform yethu sonto lelithini. Liminani. Njengoba ubona yellow akujwayeleki. I'm sure kude libandla lolatiko leligcoka majazi la yellow. Yeah. Kuzobona ukuthi majazi are not associated with masonto kuphela. Yayibona njengoba bantu labadzala kwaba ne-Witchcraft Act ukhumbula leyabaforsa ukuthi bagcine basebenzisa siphiwo sabo as sikholwa sisho njalo ngesinvo ngini. Majazi yes uqinisile ijazi leli yellow li representa majazi kahle kahle a representa masculine spirit. Yayibona ma spirit ngasho ukuthi la nebulisa bantu besilisa. Yayibona sele tiphika they represent ama feminine spirit. Yayibona la loku bantu besifazane kahle kahle lo moya uta nemuntu wesifazane phezulu kwesimo sempilo yakho. Ngicela ukuphazamisa before uqhubeka. Tiphika ngilele kumbathwa la ngetulu. Akusiki ukuthi ijazi lonke le ukuthi lifika le phasi. Kuyi cape kuhamba kodwa. Sometimes kuyenteka leli jazi libe nesiphika. Yayibona but isiphika nasikhuluma ngesiphika sikhuluma ngale cape yodwa. Ngiyakubona. So lijazi la khabo make lo yellow anything mina tithunywa noma labadzala bangembulela njalo because most of the time yellow represents khabo make and yellow associated with tithunywa telanga. Yayibona imimoya yelanga kahle kahle. Ngithola esikhatsini esiningi yellow uyahambiselana nemoya wenzuza. Ngithola inzuza yasetulo yasemkhathini. Ngithola so na ubona umuntu agcoke yellow nje awukavami but abantu labaningi banawo. Ngithola awukavami usuke representa tithunywa telanga. Loyo muntu usuke a powerful ngokuhlola. Ngithola ukhona kuhlola akhiphe imfihlo lejulile umuntu logcoka lijazi leli yellow. Ngithola Mawuthi bakhabo make alisho make direct or alisho umuntu lomsikathi lisho umndeni wonke wakhabo make ngale kuthi li representa ngale khabo make. Li representa your maternal side kahle kahle ukuthi litana makwakho. Okay lo muntu losuke aqhamuka nalesiphiwo. Uvela ngale. Lisuke esiphiwo suke siqhamuka nemuntu lothide. Yayibona noma ungaphiwa nguye but bayasho ukuthi atokugadzisa lesiphiwo lesilo simbethe. Uyabona lisuke lichamuka ngemuntu wesilisa noma ngabe umuntu wesifazane. Uyabona kuhluka lapho but wakhabo makwakho usesayidini lakhabo makho imvelaphi yakhe. Imvelaphi yakho uvela kumbe imvelaphi yalesiphiwo. Yayibo imvelaphi yalesiphiwo noma yalesambatho isesayidini lakhabo makwakho. Mawuthi unemandla ngoba sengifuna kubiyela nala lelanga lemandla so le khali show naletinto leti associated nawo ngoba mawusimandla libodlanga lesikhanyisela sonke leshisa linemandla then nalo yelo cishe abe close nelanga. Uyabona njengoba lilanga likhanya kuba betinvo lefihlakele. Okay phambi kwelanga. Uyabona ukuthi lenda kube kusemini kukhanya ngendlela lecakile so that's why nalomuntu loyo ukhona kuhlola ajule. Kumbula ngimention ngithi nalamakhala ane meaning le deep. Yayibona so loyo muntu
ukukhanya futhi loyo muntu loyo nakakubeka tandla nje akukhulekela tintfo takho tiyakhanya umuntu ogcoka sembatfo lesiyelo yibona. Masikhuluma singisi sithi black is beautiful ngala i-black magic siyayisaba ngala kune-black wetikweleti boma-black tax, so asiye kuleli mnyama sive kuthi ngifuna kubona sister uphuma nalobu mnyama kumbe nalokukhanya leli mnyama lishoni just black usuke urepresenta moya wenzuza usuke umbethwe inzuza noma usuke umbethwe majaji yayibona lisuke lichamuka emandini lelo jazi lelo lichamuka nemimoya yasemandini lo muntu loyo lo gcoka lesambatfo leso unemandla ngendlela lecakile okukhuleka most yabo baphiwe futhi nokumanipulate iweather ngithola nakangaye lo muntu ayeduzane nemandi kumbe ayentsabeni ayocela imvula ubuya naye sabuya lihlome ntsambama kufana nokuthi kune drought mebalisane yayibona bantu labanjalo bavamise kuhamba nemimoya yasemandini lenemandla futhi lephindze idonse nasetulo tukwetithunywa tesibhakabhaka yayibona loyo muntu unemandla even nokucela imvula bavamise kuba bathandazi bantu labagcoka lo black sometimes kuba siphika sometimes kuba ngile jazz kuya ngokuthi wena unikwe njani isiphiwo yayibona labo bantu into lengiyatiko ngawo usuku uhamba nemajaji noma usuku uhamba nemoya wenzuza yayibona sekunemoya lebathi ihosana mina angikho familiar nawo cause ngide loyo moya uyangithola angeke ngithi ngide futhi angadi ngisenga maybe usengaphakama phezulu kwesimo sempilo yami yayibona what introduce so if unikwa the color black iyathi ukuthi unemandla okukhuleka labo bantu labo lwimi labo lingodi ngoba whatever like akhiphako kuyendeka good or bad yayibona if atobeka siqalekiso phezulu kwesimo sempilo yakho loyo muntu loyo impilo yakhe idoma noma udofa. That's why bantu labaningi labanale labaphiwe le jazz lelo leli limnyama noma lesiphika le banenhlito lehle ngendlela lecakile ukuthi ungamona noma kayingakho ukucolela yayibona and akusi lula ukuthi bakhiphe isiqalekiso emlomeni wabo labo bantu balunge ngendlela lecakile ngithola and lo black esikhatsini esiningi usihluke ungaqhamuka esayidini lakhabo maka ungaqhamuka esayidini lakhabo baba kepha esikhatsini esiningi usuke uhlanganisa both sides usuke uhamba nemoya wenzuza ngala khabo babe nangala khabo maka so usuke uhlanganisa le two mindeni yabona and umuntu lo uvamise ukugcoka black uvamise kuba netiphiwo letiningi yayibona thola ukuthi uyinyanga umthandazi yayibona umprofeti yangithola uphinza khona nokuchaza amaphupho maybe umholi welibandla bantu laba kuvamise kuphiwa lo black basuke baphiwe ngendlela letiningi yayibo thothu uphiwe nokucula unelive Lenguvile kulaba shothi ngilabe ndati indotendeke lapho njengokuthi uyahamba yolanza imvula ibuye ina mawubekise ngemajaji bantu labathatha inqumo so bendati indotendeke mabomu ngoba sihlale sikhuluma sikisa tukwebantu la mawungafuna kuba advisor ngoba ungasibona usinento lebayikhuluma kuyendeka la yini lekungafuna ba avoid ngoba umuntu angakwata angamosha yena mhlambe lo le siphiwo sokuthi une jazz del black ifuna le jazz lel black noma siphika le black careful ukuthi uthini ukhipha amagama lothini kubantu yebo most emagama esikhatsini esiningi abantu labanjalo bavamise ukukhipha amagama lamahle yayibona and sometimes usuka ungadinda kufana nokuthi ufike wena ungichazele inkinga yakho ngisimina ungawari le tito sombululeke leto ngiyale vele kube njalo khona ukuthi sombulule noma uthi uyathi ngifuna indlu maneda nginamandla kahle asiloyo muntu welijazi leli mnyama noma sipe ungawari uNkulunkulu utokupha amandla ukuthi ukwende lokho and vele kutowendeka so ngin advise if uphathiswe lawo mandla lawo umlomo wakho awubekise ekutheni nokukhuluma tindvo letibi kubantu nokuqalekisa abantu
ungaqalekisi bani cause nawe wenta tinto letifana naleto nawe tobiyeti kushaya yabona tiyafula amatinsuku takho tokuphila yabona tiletsa tinkinga emndenini the more usebenzisa lesiphiwo sakho kabi the more uletsa tinkinga emndenini the more usebenzisa kahle the more utobona nonke nitophakama emndenini kancane yayibona as advise lo just deliyelo nyalo ke yena ngoba sicale ngalo yena ngikuphi lekungafuna akugwema ngakwendi if uphathiswe lijazi leliyelo kumele utijwayete kakhulu kukhuleka yayibona utijwayete kakhulu kukhuleka and kungashoni lilanga lingakakuthinzi yayibona sometimes uhlale elangeni kuyayichargisa i-energy yakho lo yayibona nesembatho sakho na usiwasha ke leso uyakhona kusineka elangeni yayibona because sitodonsa lo moya welanga because si associated with tithunya telanga yayibona so umuntu lo sebenzisa leso sembatho ngamkhutsata ukuthi akukhuleke kakhulu and avoid because sihambelana neliso lakamoya avoid ukubukela tinvo like ma-horror movies kuchitheka kengadi yabo iphone lokho kutophazamisa liso lakhe lakamoya yayibona ngoba litawubona tinto letitseni yayibona bese usakhona ukubona timfihlo letijulile because tithunywa divani netinvo letivisa buhlungu yebo adivani nokubona kuchitheka ingadi so avoid ukubukela ama-movie like lakuchitheka ingadi khona kakhulu ngithola no asibambela manje